Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka New Trap Integrated Territorial Organization sengkemi ringkat nari bhoi mentakasngi ka South Tarik Nai Wing RJR Pesau kalalit banyak kendu iu Director Jangkatnat Soil and Water Conservation ke Sorkar Jela Uzad Dishira ban persya halor ke jingtmu ban IT ke CTI Office ke Badan Haberni nak benta ban shna karkhana uba shanya nong room Vice President ke hito sengkemi ubadiru President jong ke hito ri bhoi habakren shekala pathai khubor ulaong bakalong ke bas ngolingo na marwat u Director Katanat Soil and Water Conservation umdan jingtip AA halor ke ni ke jingtmu ke Sorkar ulaong ru bakani ke jingtmu ke Sorkar kalong ban penjat ya ke mei mariang bat ke jingbu iki karkhana kan ketaru ya ke kot ke khia jong ki briu ki basyong basa hajan ke tu ke jaka ha ke juga por ulaong ru bak jingtmu ke Sorkar kalong ban penkan riak no ya ke office Shillong kan long ke jingtu nong ya ki nong shong shnong kari bhai ki bayok kam na ke office kumta na kalyang ka seng kala dawa na ka Sorkar bak de ban pensangi no ya ke ni ke jingtmu barada kamla ban pensangi na kalyang ka seng kan persya bet halor ke ni bat ka seng kan sa shim daki wiki sinjam bakam ting e sngi jongka South Tarik banai bakhatwe RJR Pesau ni na kaliang jongka hito central body bat nari bhoi hiru ni na yok baman kendu Director jongka Soil and Water Conservation Department Government of Meghalaya hangni hala chumer ngilwan bu mna step ye ne ka kot habdei ba kajing persya ka jongil ne ka objection ka jongi hakaban baka jing temu jong ka Sorkar kalong ya kaban IT no ya ketika CTI office kebadan pok berni ban penkela no ikakum ke industrial area ane nak mtaka industrial infrastructure ki ong bahaga kerteng jong development kena kalian jungi nyeliok ban kendu Director jong ne ka office hang ni Selong nyeliok ban keren ni ong baka bas pensno sungi yangi keseng kalong buat Director umtep ai usu ong bangasu yok snow tenrei ka ai kapapen lengo aingi keseng kalong ba ngelayo kejing pentip kejing ujor nagi babun ki balang wat ki nok trei kemudian pok jong lek office bekila tip tikena baong ba ke government kan han awarno ya kate ke jaka kemudian hang tei nak benta ka for development purpose ki ong lengba ki industrial tinde kaliang jongi keseng ni la bu ya kejing persya bat ka bapen phala susu ingi ke sang galong ba ke government kala sinari komiti ke beper ka bengitip kum ka komiti ke bawan ban ki komiti ki ban pen baha pat penbet ya ke jing baha jong environment ka baong ka the committee on environment of the Meghalaya Legislative Assembly is a committee that ensure industrial activities do not harm the environment ke jing sina jong ki komiti beper kabaki da appoint lagi chairman lagi ko chairman beper ke intention jong ki pat ka don da ka salendat ka belong kumno ya ka ban pen mensau ya ka mei mariang kum belong mentahi khamtam ngi hapori boy ngi lolong kiba software haduk kata-kata babalai kalau jong ki khmat philas ioi ba ka jingdon jong ki industry hapok ka than kalawan rak sibon ni kejing jong kinong sonsnong badru lada ya kate ke jaka kimut ban penlong industrial area kamut kan keta ya kemai mariang ke benengkong kejing internet jong kemai mariang kisim kidok ke badan hang to kinong sonsnong bat khamtam hagane kejuk ke bangi im ngilai i ba kejing roy bat kejing bon jong jingpang ke bahar kom ketedem ke bumi itu ke office nanti kita ki karkhana ke don hati ke area khamtam gitu ki basak le hiti ki jaka ke jing pai ke jungi ke briu ngi ku ba kilatan mensim nanti ban ring mensim tang na ketedem sudah ke jing pen kerja ya ke office na kaliang jog government kemut dai tang bakan ai sak industrial area ke jaka ke badan new per hektar ka ba da ke jing temuru kemut ban pen kerja ya ke office Shashalong kau long kau na kejing pendu kedong ke bakrau ya kedong ke thain ribhoi namar ba what iki office bom padon ni na kaliang jong kisang bat kinong yelam jong kedong ke thain ribhoi hiru ba ngidang kwa ba government kadang wanra ya kiwi piki office na penta hajak ala hala kedong ke thain jong them ribhoi kan man ra ru ya kejing yok kami yok jam jong ikun samla jong ke beri nyep trep ru khamtam Henry Pause ke Sorkar kadon pada jing temu ke ban pen kerja no
ya kata jaka sa ko ka jaka tana kalyang jongi ni persya jor ya kaneka jing temu jong sarkar yang bat pen kerja ya kata office bat bro ka jing pen kerja kata office haduk menta kalong kabagi sai ka jing temu jong sarkar kalong ya kaban di daki hajar pokror ya ketika jaka saki company tana kalyang jong kasang hini persya jor kaneka senjam baka sarkar kalasim lada ka sarkar kampen sange nakaling jong kaseng naduk na district haduk ka central body ngin sa song perkat bat ngin simpat lagi bagi senjam ki bekamteng Mega assurance director. nakaling jong director ong ba hanga hismet ngasuya ngau ki supa banlum manlang ya ke jingdon jong kibrio kiba kino gide kibrio kiba la appoint da ka MPSC bat katlo kibrio ki bala su appoint da district selection committee na Port River district tanah kaliang jongi ya kata department tip akai ke bakile henry ke intention ke jongi kilong bangin persya bait ya ke jing hanover ya ketika jaka sa ke company bat ke jing pen kan ria ya ke CTI office nari boy segi wei pat ke jing jaka po jong ke jela ke polisi nyota tanah kaliang jongi nilaong ya director ba nakaliang juga hitohi ngin persya ya ke kam bat lara kinya seprang nyiru ngin simpat di wigi senjam leng ba garai jong keseng ni barok to Dia bila company maka mut kat haduk mentah nak kaliang jong ngi lasot ya ke information leng ba director ong ba ya company ngimpat tip haduk mentah dingin selai kendo sagi commissioner secretary but what so minister badi in charge of the department bangin bu ya ke jing persya bangin ikran ka ke ban yo anong na benta ikon samla kam tambat kadong katain kumulong mentah ngilu iba ke jing julor jong ke member yang haduk kata-kata but kabu jing ma ya kadong katain ru lada kiwan ban bu na ka industri la na gino ki thar khna gi bahe ha ka te ka tham ba kadong katain bu phai ki jong ni bala kali ka jaka kadai hai kadai haberni kadai ka CTI hang tu ka jaka ka jing he ka ba ka sarkar ka mut ban ai wale ne bandi sa jaka kadai saka company kadai nyup ar hektar kat kum information ka bangiyo lam leng ba u director jong ni ka department